Bazardın görünüşüne el köp, mal köp. Bugün 14 sentyabr Prigorодныйда anlattım. O da mal jakta. Alda videolar болады, мыкты videolar. Sizler лайкты басып, bizге катталып көрүңүздөр. Тугандар, ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, алыстан жакындан көрүп жаткан мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүн 14 сентябрь 2024 жыл Пригородный мал базарында ого базардын көрүнүшү. Эл көп экен, мал көп. Жаш муңгоолордон баштап чоңурактарга чейин тартып көргөзүп беребиз. Сиздер колдоп бизди бирден лайк басып, каналга каттап элек болсоңуздар, каналга катталып көрүп туруңуздар. Кой базарды тартып чыгардык, кирип көрсөңүздөр болот. Анда эмесе кеттик. Оң тарапта подписаться деген кнопкасы бар, ошону басып бизге катталып көрсөңүздөр, ошондо биринчилерден болуп көрүп турасыздар. Видеого лайк басканды унутпаңыздар, башка бир туугандар да көрүп калсын. Анда эмесе кеттик туугандар. Бисмилля. Бияқта эси көрүнбөйт. Мында кетебиз. Ассаламу алейкум байке. Бааларын айтып коесуңбу торпоктун? Баасы канча иним? 38. Бул сүт эмге? Канча ай? 1,5 ай? 1,5 айлык. 38 миң сурап атат. Жакшы. Мыл жерде мына эки торпок. Бука торпокторду көрөйүк. Канчадан иним баалары? 120? Экөөнөбү? 60 миңденби? Канча айлык булар? Канча айлык? Билбейсиң, 120 миң. 60тан. Мына бука. 120 миң дейт. Ассаламу алейкум байке. Бааларын айтып коесузбу көрүүчүлөргө? 40та ургачы? Болушу 40. Мына туугандар, рахмат. Жок. 40 миңден ургачы болушу. Сурап атат. Рахмат. Байке, сиздикичи кандайсыз? Баасын 38 миң, Ургачы тоже, Ургачы экен, 38 миң. Жакшы, рахмат. Буякта кичинерактар бар экен. Байке, кайсы канчага кетти айтып коюңузчу, суранычы. Канчага кетти ушул? 37 миңге. Буйрусун. Элита парада 37 миңге кетипти. Бойлуу экен, бирок, Энеси 38 литр сүт берет. Рахмат. Энеси 38 литр сүт берет дейт. Ушундай баага кетти. Кеткен баасы. Байке, ассаламу алейкум. Баасын айтып коесузбу? Баалары. Баалары 45 миңден. 45 миңден. Эркекпи? Эркек. 45 миңден сурап атат. Мына. Байке, рахмат. 45 миңден. Монусу канча, монусу? Баасын айтып коюңуз. Мели. Ишет этпейли. Сатылды наркаңыз. Неде галштиндер турат? Көрөлү. Туган, ассаламу алейкум. Галштин баалары канчадан? 60тан. 60тан. Жаштарычы? 7 ай. 7 айлык экен. Мына 7 айлык 60тан дейт. Айландырып көргөзүп берейли. Таза галштин, Мына көрүнүп турат. Дагы бар. Кызыккандарга номер айтыңыз. 709 0709 99 56 11. Ушул номерлерге байланышсаңыздар болот. Кандай ылдыйраак кылып бересизби? Ылдыйлап бересиз. 60тан сурап атат. Соода болдубу бүгүн ушулар? Жок. Боло элеге. Могу эркек бука экен, Бука экен бирөөсү. Экөө ургач кунажын экен. Үйдө да бар дейт. Канттан келдиңизби? Канттан. Кант шаарынан. Рахмат. Кант шаарынан дедим. Туганда? Ону көрөйүк. Байке, ассаламу алейкум. Баасын айтып коесузбу мону? Баасын. Баасын. 40. Ассаламу алейкум. Кандайсыз байке? 40 миң, Сураду? Канчага? 36 миң. Рахмат. 36 миңге берилбептир. Байке, сиздер айтып коюңуз баасын эми. 58 миң. Искусственный швейцария мына. Урукталган экен да бул. 4 ай, 4 ай дейт. 38, Канча дедиз? Баасын 58. Кечиресиз, 58 миң. Узун көрүнүштөрүн көрдүңүзбү? Рахмат. 58 дейт. Бул канча экен бу? Кичинекей. Сурап көрөлү. Канча бу тууган баасы? 35 миң.
Erkektir o, he? O'shancha 35. Yaxshi. Savdo bo'ldimi aka? Qanchaga chiqdi? 28 ga berilibdi. Rahmat. 28 ga berilibdi. Sizniki qancha aka? Bu aylanbaş. 56. Aylanbash ekan. Aylanbaş 17 da bir aylanbaş. 17 mingga? O'sha muzo torpoqlarda aylanbash bo'ladi. Qo'ydik aylanbash bo'lchilar-ku. Bu Kazayında da aylanbaş şamdan. Nolar kimniki ekan? Bolalar milbeklarmi? Milbek. Qana? No qatar turganlarmi? Katar turganları şöyle 10 baş. 10 baş, he. Bolalarni ayting. 47 mingden. 47 mingdan. Ha, rahmat. Hozir yaqin 43,5'dan bermey tam. 43,5 mingdan berib aytam deydi. 10 baş. 10 baş. Yosh. 10 baş ekan. Qolganda 43,5 mingdan berib aytam deydi. Solishtirasizlar. Bunlardan başla. Ha, bunodan boshlab bu yoqqa cheyin, Qunajinga cheyin, ha? Ha, o'shaga cheyin ekan. Aha. Qiziqqanlarga nomer aytasizmi aka? Satıyam hazır. Satuyasiz, ha? Gelip otadı. Ha, yaxshi aka. Bozor qanday bo'ladi? Pazar öte jaksı bugün. Yaxshimi? Arzonchilikmi? Et qimmat-ku, et. 700 so'm olsa. He, 700. Ha, malchi mal. Maldılı jakşılar. Yaxshilar? Ha, yaxshi. Ular olib turib, ha? Qanchadan oldingiz aka? Bunaki 60dan olib turib tug'an. Buna realniy olingan ba. Bular qancha oylik ekan? Bu boshqa yoqdan kelgan o'xshaydi bunday. Öng osh boshqacha ekan. 60dan buyursin aka. Mana 60 mingdan bu qator poqtor olindi. Prigorodniy mal bozorida bunaki. Uchoni? Uchoni mana tug'an 55 mingdan so'rayotadi. 3 buqa ekan, ha? 3 o'tang buqa 55 mingdan so'rayotadi. Qanchadan berib edingiz? 51? 51'den bergen yok. 51 ming so'mdan berilibdi tug'anda. 53 dan bo'lsa beraman deydi. Biroq yaxshi ekan. Qancha oyliklar ekan bular ham aka? 4,5 ay. 4,5 ay. Yaylovdan keldi-mi? Yaylovdan keldi. 4,5 oyliklar mana tug'anda. Rahmat aka. Savdangizni bersin, ha? Yaxshi ekan biroq bunalar. Söktü. Rahmat. Aldın qarab ketasiz endi. Aka qancha ekan bahasi? Aytib qo'ysiz-ku? Bu qator boqdim. 55 ming. 55 ming so'rayotadi ekan. Voy. Xunajinning bazini bilaylik. Assalomu alaykum aka. Xunajinning bazini aytib qo'ysiz-ku? 42 ming so'rayotadi aka mana. Savdo bo'ldi? Qanchagacha chiqdi bir sira bo'lsa? 38 ming, ha? Mana ko'ruvchilarga bir aytim. 38 ming. Qancha oylik bu? 6 aylık. 6 oylik. Aha, rahmat. 38 mingga berilibdir. Taqar joqda maydaraqlar bor ekan, shunlarni ko'raylik. To'g'anlar buni. Akalar, assalomu alaykum. Bolalarni aytib qo'ysizlarmi? Elder ko'ruvchilarga ayting. Men almayman. Ba'zini aytib qo'yaman. 27 dan. Aha, rahmat. 27 mingdan ekan. 2 oylik qo'shaydi? 2 oylik 27 mingdan. Ha, rahmat aka. Mana 2 torpoq buqa. Assalomu alaykum aka. Qandaysiz? Ishlaringiz yaxshimi? Şükür Xudoga. Bozor qanday bo'ladi, bozor? Xudoga şükür. Yaxshi. Ba'larni aytingizchi, ba'lar. 65 dan bo'ladi. 65 mingdan. Qozog'iston, ha? Qozog'iston. Avlikol bu. Ekoteng deydi. 65 mingdan. Savdo bo'ldimi aka? Soda oldu öpe gitti. Ha, satildimi? Eko satıldı. Qanchadan ketdi? 63 dan gitti. 63 dan. Rahmat aka, mana. 63 dan ketibdi eko. Ma'qul aka, buyursin. Ha, 63 dan ketibdi. Men biraz cho'ngroq Xunajinlar yoqqa o'taylik, to'g'anlar. Xunajinlarmi? Qandaysiz aka? Alaykum assalom. Yaxshi. 55'ten so'rayapti. 55 dan so'rayotasiz. Mana aylantirib ko'rgazib beraylik. Aylandirib. 1 yaş 3 aylıklar. 1 yaş 3 oyliklar. Mana artchani ko'ringizlar. 1 yaş 3 oyliklar deydi. Mana Jaylovdan keldi. Ular nemeniki? Göldükü. Ne? Den noç topat. Shunday deysiz. Mana den. Nomerimi aytib qo'yayin, ha? Qiziqqanlarga aytingiz, ha. 501 86 64 10. Mana shu nomerlarga baylanish. Jetdi, na связи. Oh, mana yaxshi aka. Yaxshi ma'lumot berdingiz. Bolor yerini aytingiz ham, qanchadan berasiz? Boluşu bazar 51 dan berdi, bergen yo'q. Mana tug'an 51 dan beribdi, berilibdi. 53 dan bo'lsa berayin deb turam. Yaxshi, mana 53 mingdan bo'lsa beradi. 1 yaş 2 ay. 1 yaş 2 ay. Taptaza, buqaga qo'yilgan emas. Qo'yilgan, ha? Yorumga, maldıqa, uyduqa dalay olur. Bo'ladi. Ha, rahmat aka. Cho'ng rahmat shunaki. Aha.
Ушундай туугандар. Кээ ушинтип чакырып айтат, кээ таппа дейт. Мына жакта да букалар торпоктор бар экен. Сода болуп атат экен. Сода. Мындай. Акчаңа жалдыра, буга жалдырма, буга биши катып. Mana keberdingizde. Assalomu alaykum. Баланы айтып коюшпа? Баланы айтып койбойсузбу бир? 50'den ne? Bunu sana tartma. Канча? 50'den. 50'den макул. Сода кыла бериңиздер, сода кыла бериңиздер. Курук 50'den дейт мына. Айландырып тарта берели, 50'den курук дейди. Булар Казакстандан келсе керек я байке? Казакстандан келиптир. Бул байке бар, ар дайым шерде да. Мына момдайлары бар экен, кичинелери, чоңдору бар экен. Курук 50'den деп атат. Азыр сода болуп атат, биз аралашпай туралы. Эгер Semzüler var. азыр маалымат берем дейт ээси. Кана? Байке, бир аз биз элге көргөзүп коелу, анан сода кыла бересиздер, Кап этпесеңиз. 50'den курук берип атасыз да, Берip atабыз. Кунасыңдар да бар. Ha monday. Semiz 250 kilogramdык уйлар бар. Кунажын жарымы Булар эме го, Акбаштар экен, Керафорд. Керефорд. Ушундайдан 60 баш аз жолдо келатат. Жолдо келатат. Номер айтыңыз кызыккандарга. 502 менен 0502 20 03 20 03 Сиз байке канчадан берип атасыз? 49'dan бербей атабы? Бербей жатат. Бериңе. Вообще bir katı. 49'dan канча баш? Kança baş olsun. Бармы? Ох, март экези, зор экес байке. 49'dan берип атыптыр, туугандар. 49'dan бербейм деп атыптыр. 50'den дейт мына. Мына туугандар. Макул, ийгилик барыңарга. Жакшы экен бул. Чоңдору да бар экен. Ушулар да 50'den кете берет да арасында, Аралаш, кичинекейлер бул. Ушундай колдон келишинче маалымат алып берип атабыз туугандар. Ассаламу алейкум байке, кандайсыз? Сиздики булар? Кунажындар экен, Кунажындар. Булардын жаштары кандай байке? 1 жаштын тегереги да. 1 жаштын тегереги. Жакшы. Мына 1 жаштын тегереги экен. Эми жакыныраак баазын айтыңызчы бир көрүүчүлөргө байке. Реально болсо 42'den берем. 42'den бересиз, жакшы. Негизи сурап атасыз? Сурап коюп атат 45 деп атат. 45 деп атасыз, Рахмат байке. Мына 42'den беремин дейт мына. Дон Кабар деген канал байке. Дон Кабар? YouTube канал. YouTube каналы. Макул байке, содаңызды берсин. Эгер кызыккандарга номер айтсаңыз да болот. Эгер дагы сатам бар десеңиз. Келсин бияка. Бияктан эле, макул байке. Мына ушул базардын ичинен эле сатам дейт. Бул жагында дагы көп. Эси көрүнбөй атат. Байке, булар сиздики эмеспи? Сиздики барбы? Булар, кандайсыз байке? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Бааларын айтып коесузбу бизге бир? Bunlar 45 de otağız. 45 миңден сурап атасыз. 47'den de otağız. Булар 47 миңден, сурап атасыз. Түшүп бересиз, Мына баалары. Байке, бүгүн баа кандай болот мындай? Düşüp kaldım burada. Түшүп калды, Тамоюлар жабылды дейт. Эт кымбат. Мал кандай? Mal arzan. Мал арзан, Мына ушундай. Дос туугандар, мына алдынан көргөзүп беребиз. Мына кунажындарды. 45'ten 45'ten 47'den сурап атат. Байке, содаңызды берсин. Рахмат. Ул уйлар жак болуп кетти, анан өзүнчө өтөбүз уйлар жакка. Азыр ошо кунажындарды, торпокторду бүтүрө берели. Байке, сиздики эмеспи? Меники. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Кунажын торпоктордун бааларын айтып коңузбу көрүүчүлөргө бир? Кунажындар 50'den сурап атам. 50'den сурап атасыз, 13 баш бар. Жаштарычы? Жаштары 1 жаштын тегереги да. 1 жаштын тегереги, мына 13 миңден. Ой, кечиресиздер, 50 миңден. Мен кой базардан келгем да. Сразу 50 миңден, байке. Мындай сода берди алармандар. Сода бергенде 47'den да сурап атат, 45'den да сурап атат. 45'ten 47'den сурап тур да, кыскасы. Оюңуз кандай, оюңуз бир 48'den болсо бере берет экенсиз да? Бөлүп жарбайбыз. Круговой болсо Круговой. бардыгын 47'den берсе алмак. 47'den бермексиз, макул байке, содаңызды берсин, Рахмат ушу элдерге бааларын айтып бердиңиз, рахмат. Кээ бирлери айтпай тартпа дейт, эми элчилик баарына чыдайбыз. Рахмат байке. Буякта дагы сода болуп атабы, букалар окшойт. Букалар.
Bayaqda. Bayke, assalomu alaykum. Qandaysiz? Balalarni aytingizchi ko'ruvchilarga bir no. 80 so'rab. 80 ming so'm so'rayapsiz. Shvits. Tog'dan keldimi? O, yaxshi kelibdi-a, biroq. Ayi yashi qanday ekan? Yashi. Yoshi 1 yosh. 1 yosh bo'lib qoldi. 80 so'rayapsiz. Bozor savdo qildi-ku aka? 70 ga berib berdim. 70 ga berib beribdi tug'anlar mana. To'liq jo'n ekan. 70 mingga berilibdir. Harqinisi-chi aka? Buni 65 lira oldim. 65 ming so'rayotadi ekan mana. Bulda yaxshi ekan. Mana to'liq video tushish. 65 ming. Bu yoshroq o'xshaydi-a aka? 65 ming. 4 oy 5 oy. Bu enezni ham yurgan xudoda. O'sha enezni ham yurgan ekanda ko'rinib turadi. Rahmat aka. Savdangizni bersin. Qana. Bu yaxshi ekan. Qiziqqanlarga nomer aytmaysizmi? Yo'q, ha? Rahmat. Tak, yosh torpoqlardan bitiraylik. Anan cho'ngroq xabarga tez. Bu yerda ikkovi bor ekan. Bayka, qandaysiz bayka? Yaxshi, densoqdamiz. Baba naqasi? 50 ming so'm. 50 ming so'm. Qanday inim? Qancha bas? 32. Urg'achi va? Urg'achi mana 32 ming. Artdan ko'rib qo'ydi. Rahmat, 32 ming. Bozor berdi bir. 30 ga berdi. Qanchagacha chiqdi aka? 27. 27 ga. Bermedingiz. 30 dan bitadi ekanda. O'yingiz. O'sha, 30 da. 27 mingga berilibdi. Ma'qul aka, rahmat. Savdangiz bersin. Mana dehqon akalarim qarmab turadi. Rahmat. Aka bu siznikingiz, a? Yesi yo'qmi? Yesi yo'q ekan. Tak. Assalomu alaykum. Bilmaysizmi? Bilmaysiz. Bilmaymiz. Aka, assalomu alaykum. Sizniki? Qandaysiz? İşte. Bu ala bu ekanda, cho'ng ekan biroq. So'yuktu, bo'yli. Paroda. Paroda nima? Simental. Simental. Galshtin emasmi? Yo'q. Galshtin emasmi? Galshtin desiz. Bazı qancha bazı? 70 ming. 70 ming so'rayotadi, to'g'an. To'g'an 70 ming so'rayotadi. Qanchagacha savdo chiqdi aka? Aytingchi. Ko'ruvchilarga ber. Toza savdo berishmaydi. Berilek, a? Toza. Toza berilek. Ha, yaxshi. Savdangizni bersin anda. Shunda. Naqta baykem qunajinlarni ko'radi. Bu qunajinlar ko'p ekan. Bayka, qandaysiz? Bazını aytasizmi? 50 dan, a? Yaxshi. Mana 50 ming so'mdan qunajinlar. Rahmat. 50 ming endi. Mana torpoq buqalar. Torpoq buqa sizniki? Qandaysiz? Qanchadan so'rayotasiz? 55 dan. 55 mingdan. Ular yoshlari qanday? Optom 48 dan berib. Optom 48 dan bermedingizmi? Ha, yaxshi, yaxshi. Mana. Rəli 48 mingdan berilibdi. Arçağından görgöz bereli. 3 baş, he? 4. Ha, 4. Arkada var ekan. Arkada var ekan. 4 baş. Mana. Rahmat aka. Bozor qanday bo'ladi? Bozor jenda aytdim-chi bir. Arzonchilik, qimmatchilik qanday? Orta, he? Ha, yaxshi, rahmat. Neda qara buqa turadi bir. Tug'an ko'rib o'tadi. Qarab. Aka, bazı aytib qo'yasiz-ku? 65, he? Rezinda topdi. Hozir. Mana 65 ming deydi. Akam ko'rib o'tadi o'xshaysa? Yaxshi. 65. Qayoqda? Qana. Rezin qo'shib turadi, real bo'ladi. Che, yezin tartmaylar, mal tartamsiz. Qana, qaysi? Akam, men qunajinlarim bor deydi. Qaysi? Qana qunajin? Ha, bular, he? Ha, assalomu alaykum. Qanchadan bo'ladi qunajinlar? Ayting, smelo, siz tartmang, qunajinlarni tartang. Bazı 52 mingdan, he? 52 mingdan deydi. Ular yoshlari qanday? Cho'nkin. 1,5 yosh? 1,5 yosh. 52 mingdan. Mana. To'g'anda? Daha tushib beradi ekan, he? Daha tushib beradi deydi, mana. To'g'anda. Qunajinlar bugun ayoy ko'p ekanda. Tushib berasiz, he? Qiziqqanlarga nomer aytasizmi? Aytingiz. 0700. Ha. 0700
62 67 ha 67 42 10. 42 10 rahmat aka. Shu nomerlarga baylanasiz. Jangazi. Pul qanchadan aka? 55 dan. Mana 55 mingdan ekan. Semiz yaylovdan tushgan xunajinlar ekan. Aka sizniki qancha ekan? Yo'q, tarmoqdan tatamiz. Siz tatmaysiz. 25 ming, ha? Ha, 25 ming deydi. Mana aka. 25 ming deydi. Denizini hem жүрген torpaq xunajin. Etdi ekan. 35'ten. Qaysi? Bular mı? Ha, bular 35'ten. Ha, tartqanmiz. Mo'chi mo? Eni valla 150. Yine valla 150 ekan. Bayka taqsir assalomu alaykum. O'zini soda qilib atadi. Yok öyle sodaqlanadi, özün sodaqlanadi. O'zini qancha qilib atadi? Özün 45 ga berib beradi. 45 ga berib aytasiz, ha? Mana. Yok öyle 137. Ekoni 137 mingga. Dag'i bu. Bo'lishi mumkin, ha? Toda şunu. Qo'lda yurgan. Mana. 137. Rahmat, 137 deydi. Mana. To'g'anda. Shu bilan videoni oyoqlaymiz. Sog' salomatda turingizlar. Videoga like'ni bosib, kanalga attalib ko'ringizlar. Alışda жүрген bir tuğandar. Пригородный Малбазар, Бишкек шары. Biz çoğunrak uylarga ötüyoruz hazır.